راج باش ایرو یکشنبه 19 امجار برنامه هفته نامه پیشکش دکن لاستودیو میوان من حوالی من راجنامه‌گر پیشکشوانی نوچین شوی رضوان دنر بخیراتی بخیری باش ایرو امی بحثا هم راجوای کردستان بکن ایرشین دولت ترکیه داوی و هر وها امی بحثا هم مسائل سیاسی بکن گوهرنین نو هفدیتنین فرماندار این امریکی به مازوم عبدی را او گرینگه هر وها هفدیتنین آبرا کرد و کرد و دانل ترامپ دسر دستلاتاریه وظیفه خواهی نو دور دیگره مراسم سندخوار نهی امی بحثا بکن فاطمه تاشل تونج هلبسوان روزنامه‌وان نها آماده بمرای مامسته فاطمه بخیراتی سرچاوا مامسته گلکسپا ترهبه هیویدارمون باشن عینی مجاری لسروان مجاران امی پرسان جواجی بکن و هر وها هر ما کون لینه انزانم تام ملکیجا هرمینه لجوی دریجی هم دخوازن آگاهیان شده بگیرن و همونک صحبت بکن سر هر ماوه گلک باشته به وکیدن برز بوزان خلیل هفسرو که مجلس پیدل کانتون فراتی ما مستبخیراتی سلام رئیس بریان هاجی ما مستبوزان خلیل و ناس کش خمیوانی مبو ما صحبت چیکری بو ما مستبوزان روشا داوی مرخت کن لوی دری هفکارا و شهید بو از باردکم نوچینو ساکتن آژانسان د درباری ویده همان گوتنا اول بدن و کا د دربار روشا داوی دا ایرشین دولت ترکیه کمبونا گل آل بنده و تشنه و شهادت اینکو رودان دو تو هنک جمعه بحث بکی پیشی و ناگاهیان بگیرم و مستکرم که دست بکیده سلام رئیس جوارا تماشاپانه و هجارا و میباره ترا اوله ومزان اینا هرم آمد کلینه دیروکینا در باس بنا وزاننا برخدانا لبنده و تشنه کتی کرنه براستی برخدانا دیروکینه حتی اثبات کردن که کلمه و هزن و اکو موضوع شردا موضوع شرف و حرمت دا جی خواهد کردن و برخدا ندیروکی تکردن ذات کلک و بریار حتی استاندن و گیج زانه و شورپان جی کلمه جبوی پشگیری بفای هزن خواه که و پاراستنا بناسازی خواه بطایبت اون پیوستی و گرینگا بندابا تشکینه و رولا و باندورا و فی حال خرابه به او ایرش ورنسن ذاتن دوه چرچوه دا بریار هات استاندن کامل کلا که شربان خوابن وان با بندابا خواه و همو چشته خواه یعنی دستکفته ما هم بپاریزن گل ما را بو بشواز شر گل شورشگری بالفعل نموناك هذا داين سینگه خواه والواسطه که نشان داندن با پریارات استاندن که هرن و بنداوه بپاریست برنامه جاتا داین ذات دوایی با گروه شرق سوریه و همو بیکاتی و نوبت برنگردن ذاتن دو جوادی یعنی بیجن دورا کوبانی بو گله کوبانی بو اره شنوه اول ما جزیره کانتونا جزیره هاتن شنه اول ما کوبانیا گرتن ل دولت ترک و کسی نانا کوی شری قریش روا دبن تحمل نکر سیویل ما هدف گرتن در انجام دا دهان بریندار و نکابال ما وقت ولی زمان کشنا آستا شهادت ولا كاسم من ولا باريس دستريدا أولا ما أفسروكا كانتونا جزيرة أو بارتيا بيده أو جيشتا أصلا شهادته بريندار نالوه دريحانا بمقابل بقريجا في دولته وفتاوه يعني جيشتي أصلا كي حطاني أمبيجن أمبولانسا هدف دقري وكيف بريندار الراكنة تاريوان بلا فريوان لسروانن والشريخة بردوام دكنا لكن وزاتن بدنگیا با هزکو على اساس قاشو يعني ما فهم روان و سوجه شر ازاتن گفتن سوجه شر لچیه مری چنا بیلی بکه يعني اشتنا بیرنگیا ایروجی
grupa din evvela me cezire, millete me cezire, di serret keveye teve bendabe berdam ke, zaten reva çalakyana berdam bibine, dibin adresa ev unvana, yani iradat gelan li peş hoveti u tekniki ana qiriş ku devleta Türk pera ve çete ku peda giridayı zaten jwan da giridayı ne. Dişken harotena sade duvari şarda singa simtne. Le nokta ana zayıf eko am jiyan dikine u bedengi va devletin navnet havi balafran zore dinne sivile me gele me walati me emri daren hem jadaten le biryar berkadane berdavame em dibînin ku çawa kobanî bu kela berkadane amrovetî Modaş hataş kenandın berkadana Karakoza u bandava tişkine kanım bejim evci niziki ve berkadana ke duruki te işandane havale me şervane men mevziye xanen berkadana xwa dudumine ülke leküji geleme evci biryara wan biryara xastandına ku beva şervana bernedine yani. Gelek spas mamosta bozan şu de hevditina mazlum abdiya bi fermandarên Amerîkî ra jî behsa agirbesekî hate kirin. Ez bar dikim fermandarên Amerîkî dixwazin bibin navbênkar di navbera dewleta Tirkiye û Rojava da ji bo qenebe agirbesekî çê bibe. Hem jî pêvajoya ku li Tirkiye jî anha dewam dike bi heyeta İmraliyê re. û divê çarçovê de em binêrin ka îşaret hene tunene îro sibê îşaretê agirbestê çê dibin, êriş kêm dibin, nabin em ê paşê deqeyên pêşme de em ê biaxivin li ser. Ez vegerim cem hevala me Fatma Taşlı Tunç. Mamoste niha Tulkîjan herêmê? Belê elê Bakurê Kurdistanê ez li Amedê me mamoste. Li wê derê millet çawa ye tirs û fikarê millet, endîşeyên millet ji bo van êrişên ser Rojavayê Kurdistanê ya rastî wê rojê daxuyaniya heyeta İmraliyê hebû bahsa pir mijaran kiribû, bahsa kêfxweşiyan naveroka hevdîtinê xwe yên partiyê siyasî ra kiribû. Lê rastî yek gotinekî di derbarê êrişê ser Rojavayê Kurdistanê de nehatim. Yani dünya alem peyamê wan godar dike, daxuyaniyê wan dibihîse gelek mühim bû ku balê bikişanda ser wan êrişên dewleta Tirkiye. Lê çê nebû millet li cem we reaksiyona millet qet çi ye millet çawa tev digere ji ber van êrişên ser Rojava? Belê mamoste di serî de ez ji qada şehadetê ez ji malbatê wan re ji gelê me re sersaxiyê dixwazim. Ez ji birîndarê me re ez derman ji Xwedayê lovan dixwazim. Mamoste yani gelek cibîn û meşû li Bakurê Kurdistanê çê dibin lê tê ziman ku dagirkirina ku li ser axa başûr tê ziman lê dibik têr nake, dibik hindik be, dibik qels be. Lê mamoste li vir jî gelê Bakur bi tiştekî tenê em bêjin tekoşînê nake, bi gelek tiştare. Mesela niha bi İmraliyer hevdîtin tê çêkirin lê li aliyê de jî demek tu qala tu bê serokê gelê Kurd Birêz Ebdullah Öcalan tu cezayê girtîgehê ji dertî. Evî tiştekî ecêb e birast. Zextekî ciddiya dewletê heye ew jî xelkî asteng dike rast e. Belê birast. Yani tiştekî ecêb e tu hem pêr hevdîtinê çê bikî tu hem jî li hêla te jî tu demek yek behs bikî tu cezayê girtîgehê bidî ew jî hinekî metirsînek û em bêjin dixina milletê ku êdî gelê me em bêjin ji tirsê dehê xwe rizgar kiriye. Êdî ew tirsa berê wek ez ê bikevim girtîgehê ez ê werim kuştin. Ji xwe ew êdî rabûyî ji nav gelê me lê mixabin sîstemek ku polîtîkên wer tên meşandin polîtîkayê ku mesela em bêjin ciwanê me demek ku xistinê riya were bi riya uyuşturuciyê bi riya pûşê ciwanê me tev de xistinê riya xerab ji bo xatirê ku hişmendiya xwe wenda bikin ji bo xatirê ku riya rêxistinê ji bîra bikin her tiştê xerab didin ber ciwanan.
لی دوی مالبات ما دوی درباری ده دوی مالبات ما هشیار بن و مالبات ما جوانی خودی در کردن هشمندیه که ام بیشن که ریخستینی تخن سری زاروگی خو و تخن سری جوانی ما جواب بیش مامسته. گلک سپاس هوالا فاطمه. رضوان ایواجی تشکر از مرات که لناوندن و چیان و مدهان هوال بشه بروشت خبتن روش آورتیجی هیه. اونقا نبا خدا اون چی میخواشت کن وقتی که اونوان ناکوکیان دبینن کیجا ناکوکی دولت ترکیه لالیه که نبا پیواجوی که ده دخوازه سوز دایه به کردان را لحفته بحثا گوتنین آشتید که ورده ده لی لالیه دنجی چواکوه والا فاطمه جی بحث کر هم لباکوری کردستان زخته که جدی لسر خلکی هیه گرتن بنشاف کرن لالیه دنجی yani erişin teröristi pektiğini, bağırmaca tırsandına halki, lebenda vatişini, sivil tere kuştun, rast rast. Unvan akokiya nava xoda vaki rojnamevan un çim mane dedini? Yani daha drastiye de damam binerin hali hazır pevajoyek ortiyetine. Yani aliyen devleti ve kedipejin o hayata imraliye ve kedipejin niqaş şekil ser pevajoye ki muhtemel heye. Dibi varidajı emnikarım bejin pevajoye ki hali hazır heye vek pevajoye ki 10 sal beri hatta ku müzakereyan çubu hatta qasra doma bahçe çubu. Yani dibi halida Doğru دريج بحثا آخافتنا جمیل بايك شكر أو جدوی چارچوبه دا بحث. Yani nikaşın pevajoye ki heye le ev pevajo nayevi mani ku ve aştiyek pekpe yanji ve yani ager bestek pekpe jber ku de pevajoyen van hevditin andajı gelek diroki dejeye dema ev hevditin devam dikinci eriş o berxudanji berdevam dikin yani emkarın gelek minakam bedin yani vek Endonezya açe Kolombiya fark yani hevditinin vandaji vek hevditinin vandalaji wasabu yani aliye ki saruke muhatab ser müzekeravan ra hevditin tekirin la aliye ki dinji şar berdevam dike yani divi varida hevditinin bir rengici vek cephe ki şart editin aslında. Yani divan vi gele Kurd vi ke bizane yani devlet atır bitara hevditine etkile ediye erişe tenake na tiştek usatune yani real siyasete de tiştek usatune la aliye ki eriştike la aliye ki tara hevditin dike hatta kijan khatan tete taviz bigire yani aliye diyalog eda yani siyaset dinav siyasete de şarji cepheke diyalog cepheke yani Divi varidajı yani divi gele Kurd be berxudana xwe destê rêbera po divi hevdîtinê de xurt bike. Îro li tişrînê bendava tişrînê ev yek tê kirin. Gelê Kurd PKK'ên herema xweser dîsa şervanên qesedê divî warîda li wir li hemberî dagirkeran û çeteyan şer dikin li ber xwe didin û destê rêbera po xurt dikin di hevdîtinan de. Divê em vî wisa bixwînin û zêdetir peşkiriye bidin ve berxudan o ve berxudan laliye cihanê de jidaliye diaspora da yêjî xorttir bikin li Bakurê Kurdistanê jî elbet zext heye lê divê bêzanîn ki em elbette ki zanin yani çi halê dane li divê ev jî bêzanîn di salên notan da jî kuştin hebû qatiyam hebû komkujiyên Hizbullahê hebûn dîsa yê jî tem hebû lê gel dîsa berxwe dida dîsa li ser piya bû. Yani divê ev rehaveta ku li Başûrê Kurdistan ez taybet wek siyaseta demokratîk rehaveta siyaseta demokratîk dibînim zêde baweriya xwe yani baweriya xwe ji vê pêvajoyê anîne. Zêde baweriya xwe vê pêvajoyê ji ber kutînin bendewariyê demane û yani xetên mezin ji bo ku ev pêvajo xirane be ev pêvajoya diyalogê xirane be yani berxudanekî mezin pêk nayê em wisa dixwînin. Gelek spas ez ji hevalê bozan Xelîl bipirsim lê nûçeyên deqeyan da wî heye duh mejwara ranga dibû agirbesta di navbera İsraîl û Hamasê de îro dikeve meriyetê saet 8:30 de ez bawer dikim ji vê saetê şûnve êdî agirbest ket pratikê êriş normal divê êdî çênebin ama çawa çêdibe em nizanin divê navberê de li Îranê jî agirbest ket meriyetê ez bawer dikim hevalê mêre jî bo wana diyaloga min heye lê ama
ایریش چید بن چیدا من طبیعی که هم نزانم اما لإيران ارتحاجه که هی 4.7 ارتحاجه که نزیده گرانه دو کرایه 10 کیلومتر ده او جی لکدریه ناوی هرم نای گوتن لإيران اری اما ارتحاجه که نگرانه بلا در باس به ملت مدوی سرما و سقمه ده نبن قربانی دیسا ده انجام ارتحاجه ده حوالی بوزان خلیل نها چتین دولت ترکیه بکیجان موتیواسیون شرط کن ام فهم نکن لشامی روبریه که نو هات ساس کرن نورمال چکدارین هتشی چون لویدری بجیبون هر کس بو خودی وظیفه ارکا خواب دست قست اف چتین گریدای دولت ترکیه کدری هزا خواهد گرن چما ناچن شامی چما لویدری بجیه نابن آرمان جوان هلوشاندن رژیم شامی بو نا گلو راست تشتیم پید حسن یعنی چتین کو روین ایکو تکشون لتشرینه لقرق وزاقه ایکو نکارین در باسی آلیدن افراطی ببین لشونوان کماندوین دولت ترکیه هاتنه بجی کرن ام تشتی وسا پید حسن چخاز راست نزانم قچه آگاهی تیم بردستی و دولت ترکیه چما وسا کریه عینات دبیجه ایلا دبی از وی بنداوی بدست بخم یعنی چیش بوان گرینگی یا استراتژیک یا بنداوی طبعا غازشتكي بمجرد بيجم ريقابك روش السوري بالفعل شتكي عجيبه يعني طب خجي ولي زمان ولا بدران كنا مثلا ريجيمك او ريجيمك كات اما ممكن الشامه تمام ليفاكو ايرش انا دوله تركو تشتي و السر عربي مدى ايرش كنا شو معنى ده يعني بكورتاسي اذكر بيجم ذهنی آوان حشمتی آوان عینن یکه یعنی بلکه تکتیکات به گراندن و یک دو بچه‌تانا اکو افکار اردوان دبن چه بیجم یعنی پسیکولوژیکا کسی بندست کسی کوله ویش وزید گرنه یعنی تصور صبر راتبنا شرط کنه اما عربی پرد بجن مرتزق خفروش یعنی به پراش شرط کنه بانا نه نرخی وانا نه ام بیجن ورقاسا ولات پاریزن کجبو آقا خوشر دکنه نه وانیه برواجی و گریدایش من یا کلانه آقا دغازن رجب طیب اردوان و ام بیجن دولتا فاشستا ترک دبن سیوانه واندا و گیا جدی لیبان لیبیا درکتن لارمینیا درکتن قال الحر داره بالطرف وانا كاردك المخاض بايا يعني قانون بالتثبيت بكن يعني بلكي دوجي خبر بيس امجي تشوف بين نسرق عندنا لسر مال برنجفاكي وانا انا كسي كيوان انسحاب يعني الكلاك ويا مزانا هيك دستك دي وانا دواري تكريك دا دواري بالا فراندا يعني دواري ذخيره دا دولت تركيا وشان جروب نواجه انا تركا دا جريداي ويا انا كنت بينهم شعارات يعني فاشيست رات يعني قومي فاشيست يعني اولا بلكي ناد دهرم دمانا تجيواني زمان يعني دو مجيبا اخبارنا و لوچانا بيستن ديد حتى كش درجه راستن راسته از بين زانم استاس بوي برساتا از كانم ديت دوباره بكم كولانا اشمانديا كولان كي وان برا بده و ورا کار بکنه والا تینا کشتن آنا دو مشروبان جنازه وام سدان عردینن کسی که قوام بپرسه بیوارن با جنازه خراکن چنه یعنی دولت ترکی برای دما برای جی اردوان بار برای دالیدیسان گو من سوری کولا کرینه جمرا کار دکن جمرا دشغلن يعني افغان مشهدی که تراجیدیه بالفعل يعني نام جبو شهر دکنه امجد دسان با یکی دیا جبوی مسئله قراقوزاق و بنده با تشرینه يعني اول جوانی زمان میوانه تل استودیو يعني جبوی که اوراق خود تفاوض قوم بکه پشتی که هفدیتن بريبر اوجل روانه کرن اونو کوباری دور پیش دونزان جهر دجی کوپرینن يعني جسر قراقوزیر جی کوپریای بنده با تشرینه شهر د کوپری گفت حول ده اور آرمان جوان و هر دنیا ری استراتژیک دست آخه بلکه نه ایرش کوبانی مباشرتا دایرکت وری هجوم بکه و ایرش بکه
devletin navnetevî neyînen dizanî rewşa Kobanî û Stamboliya we û remziyeta we bê milkê jiyanê ye, milkê mirovetî giştî ye. Şevke Gilalî wî we herd tiştê ku me gotî bendava dişikine û kopiya Qereqozan ji sirê we Kobanî dorpêş bike û çetê serê kanî wan bêjin ê min dijê bi hev gîne û ji bo ku herê guftugû bike mufawedata awraqê xwe tefawedê xurt bibe. İşte em kanin tî rengî bêjin va êrişana vê wextê da em jî zanin mesela Kawûsê ye. Em vê gotina jî belkî xetraberê jî me guhan. Îsa jî dibêjin kevin miriye nê jî hîn naxdiye. Ve adresa xwe berî Trump were di romane sibadê di sibê nizam yanî bîstî mehên wî jî dişopîne yanî te jî agahî bela kirin li Xezê agirbesa têlan kirine yanî em jî divê vîdane dîva şer yanî bê wate rispê me yanî yanî gelek sew jî were stekinan lê em bêhêvînin ku va şerra were rawsandin lê ku berdewam jî bike me dîsa jî dubare kelê me biryara xwestandiye û hettanî nefesa dawî hettanî nixta dawî wê îradeya gelan warî pratik da gîjî pêş çavê alemê hûn dibîne wê va bendava va êrişan wê êrişê pişkînin em divê vîdane û nayê ser erdê têkirine. Gelek wê dixwazim nixta dawî jî bêjim dirêj kir bigûrînin yani va kesê hene ku wê va şerî qirêj dikine armanca wan dirsê biçînin nêvgela da. Yani bir teherê em wexta qafnê em derba selvê derê bûn hevalê bedran ji Kobanî em birê ketin dum kelekê dixist dema ku gel paş ta vegirê dirsê biçîne lê hema ku te biryar stan dibe diva şerî qirêj da diva rewşê awerta da a alozda dawî da jî di encamê da rast e hevalê me giştine asla şehadetê û birîndarê me jî çêbûn lê hema em giştine hedefa xwe ev niha ew silsila berdewam dike. Yani nam bin ihtibara kedene diva qirnî bîst û yeka da şerê gelan irada gelan pêş teknîk û vetiya ve kesê hene ku ve şerî qirêj edmeş. Gelek spas ji xwe ez ê bipirsim hem hevdîtina li Amerîkayê merasima sondxwarinê nûnerên Rojavayê Kurdistanê tevlî dibin nav jîlce min hene paşê ez ê ji mamoste bipirsim. Hevan ev nûçeya lezgîn dibine ekranê de nivîsî ez lezgîn nabînim tiştekî lezgîn tune ye. Yani mirov dikare yani tişek lezgîn ez nabînim. Min xwest ez bixwînim heqetin tune ye. Çünkü serîlêdan hîn tune ye hîn roja hevdîtinê diyar nebiye. Ji ber vê yekê yani heyeta İmraliyê ew ê serî li wezeretê bide ama kengê erê ama nûçeyekî ne lezgîne divê manê de dibêjim. Bila serî lêdin bila destûr derkeve roja hevdîtinê diyar be مرد کاره بیچه هفدیتنا دویمین یا ایمرالی دست پیدا که. اود کاره بنوچه نه یادنجی نونر مجلس سوریه دموکراتیک مسئله یا آمریکای سینه محمد بخوا اشکره کرد که وی تبلی مراسم سوندخارنی ببه لی ایلهام احمد تبلید به نابه امنزانش برکو تنه گوت ایشالله. اما هی ندیاره اما فرماندار معظوم عبدی باورد کم وی تبلی نبه شرط و مرج نمساعدن تشتکی و سهیه نه از وگرم جمع حوالا فاطمه بیکو بخم زوره ده مسئله سیاسی ده روشاوی استراتژیک بلکی دست ناده ایجار ما مست هفدیتنا کوچی بود نابرا معظوم کوبانی فرماندار قصدی و مسعود بارزانی ده دنگک چوا ودا لدیار بکری لباکور کردستانی قطنک جمره بس اتمسفر روحیت ملت مبکی ودره بله ما مست براستیجی كيف خشيه قالك خش قال يعني قال لي عمدي وبوارم بقشتي قال لي هاتشا ترتيب كردستاني يعني دما كو موان الرخب ديت بو كيف خشيش بومت لي از بهيفي مك بي هبديتني د چارچوبه صمیمیت کی وره کردن مثلا دما كنت برای هبن کچوبا شرجی ناب براوانده در کردی و چوبا امبیجن کشتیجی ناب براوانده چی بده برای هبن ام هر طيب پیشیان یه جماعت به ام هر دکوجن ام هر بزید چیه
اجبار ولا فهم تيجي نابرا خدات درباس بوبيج بو هر چار پرچه کردستانی شکایت پیشم چیز نابرا وان درباس اما امبرای هست روجا تنگیه دید بی ام جارد دست بدنه بی ام دست بدن دسته فهم دست ندن دسته ما مسته ام ابد ام ناگین تا انجام هاشی کرد دمک پیشی بلا دست بدن دسته پاشه جی کرد پیش دخوانه دن دیواره کی قوی و عدهجك بتوك ده او ديوار هلكشي او جار دستتني فضاء او تب دوار هذا ديوار قوي جي از باورم هات فهم كريم كواز بعسا تشتكم قدام بيشي دست بدن دست ده بفاشي جي بيش تاخو ندن ديوارك خراب هديا مشهور ده اولكي هبتنا بريس مسعود برزاني جنرال مظلوم براتشي که باشه گله فاش اصدلی ملت یخ گله کرد. هوالا فاطمه تو هلبست نویسینی نوسا؟ بسه. دنوا برنامه دا امکانه تچید به امشته هلبست یک گودار بکن پاشه نه نه. ولی سر جواب. تمام. برنامه ما هفته نامه نورمال سی بشه مه بو. یک 20 دقیقه روجف بو من روجف نقاش کرد نوچه نقاش کرد پاشیجی هر برنامه ده هلبسوانه که بو شاعر نویسکار مبحث ادبیات دکر مجوان هلبس گودار دکر و پاشیجی موزیسین هبون یعنی جی سترامبیش ملوان گودار دکر خوش بو برنامه هفته نامه و سابو اما جبر وی روشا طایبت آوای برنامه مجی گوهری جبر وی بحمی بو سیاسی اما ددمین پیشمده بقاسی مه کدن روشنک آرام به و دمی دیسا ام ولگرن سر خطا خواه برنامه و امی جاردن و بکن میوان و امی هلبسی و جارد گوداری بکن و صد به ولی رضوان نها هفدید ما بحث کردی هفدیتنا مازوم کوبانی آب مسعود بارزانی را لجموع بو سبب ریاکشنه که چوا هون لبنده بون هفدیتنا کوسا چه ببه جبر که حتی نها هلبستا پده که یا بارزانی امزانن لناوندان نوچیا جی گلک و نوچه دنویسان نوچین دجبر یا جی نوچین کو تکیلیا پدکیا به دولت ترکیه ما پر دبیهست ایجا اون لبنده بون هفدیتنا کوسا چه ببه و وقتی کو چه بو شون و اون چه واشی رو ودکن به روشه یعنی لبنده بوین زیادتر پشتی کو اف روشا لسوریه و روجاوی کردستان درکت هوله هولدان یک ریزی و یک گرتیا کردی هبو تزانین شیخ خزنوی جی کتا نافبره و گلک داخویانی دانجبو یک فایده وی چی بود؟ مقابل انکسه دوی حالی دا نهات وی خطی دا هنک هر دیتنین وان دیالوگین وان چه بون لیه حتی نهاجی یک ریزیه که ماینده چه نبو لی دوی واریدا رول دیکتا سروک پده که مسعود بارزانی گلک جارانجی aslında بانگین یکیتیه لپده که هاتو بو گرن جالیه رببرین تفگر آزادیه پکه و جالیه هزن کردیین جودا میناک کنکه و کنکه میناک بافل طلبانی هری داوی میتینگا خویا لحول ردا بانگ گربو گوتبو من گوتیه کک مسعود ورا ام بپکه کرورون و یکریزیه او یکریزیه پک من ل تاثیر آمریکا جهاد بیجن راسته البته شقا ناوبینکاری آمریکا دیگه و صادقی وكدنجي اف كونجكتور جي مسعود بارزاني جي مجبور كر في هبديتني بكشبك ودفي رولكي بليز يعني دفي رولا خو بليز جبركو وك سروكي بدكي وك هزكي كردي دفي رولا خو بليز دفي وريدا ورول ديكاويجي في اب يك ديت وبانك جابون داخواز هبون جيجالي كرد تايبات جيجالي كرد داخواز هبون ورن لهاف ويك ريزي بيتشن شامي به یک دنگ یک زمانه و یک داخوازه بچن شامه و دوی واریدا زخت جی جالیه گله کرد و چه بو هری داوی پیکات رضوان برادا تشتکی هات بیرامن مثلا د چند کلتورا مدا روسپی رولوان میمه بله ما ازویا جهوال بوزان جی پرسم
مثلا ام وقت بالا خبرني مسعود بارزاني نورمال باوه که فرمی ارکاوی تونه نسروک دولت نسروک هرما فدره يعني اركاويه فرميتونه بلكي بدا كده رول ميسيوناويه اما وكي شخصيت جاليه معنوي و روسبيه کی مهم ای هرما باشوری کردستانه وقتی که سری ملت کرد که به بلایت که به زوره پیدوی به یکتی چیده ملت دچن بری خدن یان جنن تمن مزن یان جی چن جم روسپی خواه و جوان دخوازن که نوبینکاریه چیکن صلحی چیکن یعنی اف چند و کلتورا کردانه جبر که ام پر جبری و به دولتن به قانون می جواکی هنه آنجا اوجی برای روسپیان تن پیکانین ایجاد بیشم قی اف هفدیتن نه یک جوان هفدیتن آنه مثلا مسعود بارزانی دی روسپیه کی کردایه یعنی دوی معنی ده بلی جبوکو هزین کردیین لسوری لهف بین و بین جم هف و وصا به هفره بچن شامه کمیته که آبا بکن وکی مگوتی داخواز هبون دوی واریده جی مسعود بارزانی جی دکاره انکسه و پی انکی بینه با هف و یعنی لسر پرجواندین قسمی ین نتویی بینه با هف و یک ریزیه کی آبا بکن یعنی مسعود بارزانی خودی رول دوی واریده یعنی ام بخوازن نخوازن جی اگر هرچقاس ارکی ویا هرما باشور کردستان دا یا رسمی تونه بیجی سروک پدکیه و وارث مسعود بارز باب خواه يعني عالية كي معنوية مسألة مصطفى بارزان پرتشته گوتن دبیجن دولت ترکی جی برایوی پیام دای قصده نابینکاری دیگه او ويرولش خاص لازم از بیج نزانم تاني تن يعني گوتن دوی وارده هنن يعني دبیجن دولت ترک لسر بارزان یان دخوازه هزین روجاوایی بکشینه خطه کی یعنی بکشینه خطه خوا یعنی گوتن وسهنن لمقابل درباره ویدا عالیه هزین باشوری و یعنی پدکه و نه رد کردن هیا نه اری کردن هیا اف گوت وصاد مینن دبی واردجی یعنی وقت گوت مینن حکومت هیت آوانه بیه مسرور بارزانی و روبری نفشینو لترکیه بون چما لترکیه بون جی آواکرنا حکومت باشوری کردستان چما لترکیه تی آواکرن یعنی چما به ترکیه دشیورن اوجی مسئله کدنه نها حوالی بوسان خلیل ناوروکا هفدیتنا مازوم کوبانی و مسعود بارزانی قد اشکره بو قد چه هاته گوتن لسر کیجان اساسی بو دست به که دا یعنی با هفدیتنا گیزان یعنی نام دروشه که دانه کسی آنها که حوالبانده هبون سانی باش خندقه که چل کرد خندقه که تیره گراندنه دوی چرچافه دا یه جینا بیویسته جی گله کرد سامبوله و ملیت گوتی رسوپیه و پارتیه سیاسی دوباره بشه آورتا دا دوباره بشه که دیروک تی گراندنه و وقتی درز دیروک جی مگردی مونگی زانه یعنی کرا ناشعتن لم دهندر دا بلکه با گوترا مردم بگیره و پیوسته که با حدیثنا وارد چه کرن مونگی زانه مشروباند یعنی گاوه کی باش بو با حدیثنا کاتی چه کرن یعنی آسته کی داره که حتی جل در دوره ام بیجه نه کلی کرد گشتی بلکه مشروباند آتا چه کرن لما یعنی در انجام بیجه بینیدا چهات نقاش کرن چل سر چل هفت کرن يعني هيكو ما شو باندي وقت ناقايا ورشو باندري ما يعني واش شانداكو بهفر هري ناو كردان هري شامي ديالوجي جي مفاوضات تشبكه تو كيم جرس ارمان جوان ورنا بيلكرن ورنا زلالكرن يعني ام تشغازنا الشامي او الدولة السوري ابا تاني تاشكرن السرويه ادو اريكرن مثلا الفدراليه يعني دولة كنانا باندي به يعني دوا خطوط يعني ده تفاصيل و كينيكي و إنه في زرار كرنا بالضبط لما بقى هذا يعني آقايتا وياكي باشا يعني شنو كان بيجن الكام حركة سكوا شاشو ماشو ببن الكلاكي دشمنا بن بهم باندور ببن لما لا خوي كردي توب مثلا بكنو يرني خا بكنا ياك با بخاقم كي بيروزا
يعني درس دروكي كما ما جا درخستي مزانة يعني عندك كرد دواري لاش قريدا يجرن وجاميرن وجهاتنا في ذكرن دواري دبلوماسي ودبلوماتيك دول ساق دوليجي دوم من بيجن ما مست في هفديتني باندورا كي تشوا للجوا كيكر يعني نعم بكر ناكل مجرد هاتني وان برهاب وتزاني يعني وكيدروجي تشكيوا ناكوكي انا وكنيرين ناكوكي هابون شرع راقاندني هم بيجن هابو يعني فا كشكي دفا بلكي فا تشكي فا هم بيجن فا شرياني هم بيجن راقاندني وناكوكي كنيف حر اطراف هذا حتى شكرا تشكيوا هاتا كركرن اريني بو يعني السر نوشي قال ايه انا كو ام بيجن نيزكا بارتي ميدن يعني اريني بو باش بو كيف خاش بو فيغا يعني بوكم شو بانت يعني لما براتي جرجا انجام جرجا نو مثلا مخاف الناس بركي نام مناسبه سر راغاندن في وقت ورا بارا بكم لا كاسنا هنا يعني زمان تجبن كاردك شري محان هذيك يعني وايك ما يبغى شيء كنت تشوف شامه وهذا يعني امرأة قصدنا وقت تجربة بس يعني كي تشاوا ببي يعني عجب شو كي تبص يعني ورا قراندن ليه قراندن يعني امشي يعني غريب معنا امشي حيرنا اما بقشتي ما مستبوزن خليل اشترى بيجم او هن كسايتين كو دنوا انا كسيدا جيه دقيرتن ايكو تشبون شامي سكني بون و دورا هفديتني نهات بوان از ناف جی بدم کسی وکی بشار حکیم باورد کم اگر ناف راست به عبدالحکیم بشار نه باشتر زانی ایجار از دبیجم اوج انا کسی هاتره دور خستن ادی تو رول اوان دنا و انا کسی دا نماید چونکه بریاره که وانه نافخواهی هه کسی توش کسی لهم بر و بریا خسر داخفین نه هدی هاتره دور خستن از تشکیو سپی حسیم ادی چقاس راست نزنم و حتی چویناوی شامی جی به پدکی بیه هایا مسعود بارزانی جی تونه بیه جبر وی کی جناکو کی درکتیه اف جی وکی آگاهی از بگینم تماشاوانا ایجار وکی دن احوال بوزان تشک دیج پرسم او تشکو من وکی آگاهی پار وکر نونرا مجلس سوریا دموکراتیک مسعده آمریکای سینه محمد بخوا اشکره کر که اوی تبلا مراسم سندخانه یا دانالد ترامپ بلا آمریکای وکی دن کسی که دچه جروجوی کردستان کسی که ام های مجیتونه و های تجهه نه وانا گورم جی وقت شو بلین زاتن اوله مظلوم عبدی وی داخلی آشکار کرد قناه راگاندن عربی و جو مثلا تکنیکین از نار وصله جات برسی لكن اكو تجي واني زمان اولا ما الهام احمد لاوروبا برساجيات برسي يعني بالأكل كيار ما كنت أكيد في دولار مجلس عميج سوريا الديمقراطية ريبريا أو أمريكا سلام محمد أو دعوة ليه ويا باشتار ببي يعني تا قايد من عميج الصمود كي وشاطاك عميج جروج جواج ريبريا خوصان هاري حاضر ببي إنه أمج وقت سنياني لقيت أكيد دوباره برا سلام محمد الرمال بدري يعني عميج برای خستر مثلا دلتری به حاضر. اما جوارا بیجم رایدارن دولت ترکیه چاپمنی دولت ترکیه تام دبحجن جبر وی تبلیغون رایدارن روجاوای کردستانه یعنی دبحجن معف بونه و دبیجن چه دبه بلا به دوام پیشی لتبلیغون آن بگیرن اما وای تبلیغ به سینم خانم سینم محمد وای تبلیغ به ایدی دبحجن نه بحجن کیفانه والا فاطمه که تنک جمره بحثا و پیواجوی کل ترکیه هاتیه دست بکرین اما ناو پیواجوی تنه پیواجوی چیه نزنم اما دولت ترکیه دستری خدا پیواجوی که چه کریه ناوی کریه پیواجوی تسلیم گرتنه پیواجوی تنه کرنه قل جمعه چطه گوتن هنچه تبلیغ مسئله دبن هیوی بندواریه که چه کریه الجمعه و پیواجوی؟ قدما مسته يعني
yani wek dayikekî wek jinek Kurd ez bêjim êm hêviyê min şikestine ji alî hevdîtin mesela ji alî van gotinê dewletî ve çima hêviyê min şikestin çimkî gelek carî pêvajiyê wan hatine destpêkirin paşê ji aliyê wan de hatine xetmandin û avêtine sucî aliyê hember ji ber wê erê pêvajiya katî destpêkirin lê dewlet mecbûr ku ji gelê xwe ribêje veya a teslîmkirtinê çimkî niha ku bêjî pêvajiya hevdîtinê û pêvajiya aştiyê ew 24 saeta de ew ser wê kursiyê namê tişî bi vê azane lê niha yanî pîha wî tê binavkirin em jî li cem xwe bahawakî de binav dikin niha bi rêberê gelê Kurd bi hevdîtin hatî kirin em yanî naberok tam çi ye erê belkî hinek yanî naberokayê vekirin ji alî birê Sirê Sûreya hûn derve ama yanî ji serî ser negot pêvajoya ew jî hinek ez bawerim nikarin niha eşkerê bikin serbest bikin gelê Kurd jî li vir li Bakurê Kurdistanê jî berxwedanek heye belkî anî ne berxwedana şer ve lê berxwedanek ji alî siyasî ve berxwedanek heye berxwedana gel heye mesela meştên darxistin lê niha vê pêvajoyê wek tu dibêjî ew navlêkirine pêvajoya teslîmkirtinê êm ji aliyê me aliyê Kurda jî yanî umûdek xistî dilê wan pêvajoya hevdîtinê û pêvajoya em bêjin aştî her kes wek xwe daxin ama ji bo aştî pêk were dibe sedemên şer bidawî bibin sedemê şer vegerandina mafên netewî Kurdan e heta mafên netewî Kurda li Kurdan neyê vegerandin heta ji ber komkujiyê ku hatine kirin lêborî neyê xwestin heta ku tazmînat neyê dayîn heta ku dewleta Tirkiye qebûl neke ku wan komkujî pêkaniye ji ber kîjan sedeman heta ku dewleta Tirkiye 20,000 insanên ku di hepsa da rezî kiriye li wê derê girtiye pêşî li jiyana wan azadiya wan girtiye heta ku van insana bernede heta ku daw doza Kurd ji çarçoveya tawan û suç dernekeve milletê Kurd çawa dikare bawer bike bi gavên dewleta Tirkiye mamoste ez bêya jî bêjim mesela li hêlekê dibêjin em hevdîtin me pêkaniyê li aliyê de jî yên şaredariyê ku em bêjim Kurda dest xistiyê qewî me davê ser şaredariya li hêlekê mesela van girtiye ku 30 salê girtîgehê dimanê yek jê birayê min 30 salê vî qediyayê niha salek li Cezayirê wî hafîzê dekirin ev jî yani ev jî perçayekî bê pêvajoyê ye yani tiştekî ecêb li aliyekî tu dibêje ez hevdîtinê dest pêkim ew ê nermahî çêbibe ew ê aştî çêbibe ew ê heqê mafê Kurda bêdan li aliyê de jî girtiyek 30 salê hepsê dimane tu cardek cezayê wan salekê tê dikir ev yek jê birayê min yani em şahîdê vê an yani tişta esasî ev e yani xebatên ji bo daw doza milletê Kurd dibe weke suç neyê dîtin çünkü madem ki Tirkiye welatê Kurd û Tirkan e Tirk çawa ku bi Tirkbûna xwe serbilindin Tirkbûn çawa ne suç e xebatên ji bo zimanê Tirkî xebatên ji bo netewa Tirk çawa rewan e li Tirkiye aynî tiş dibe ji bo Kurdan jî rewa be ku nebe suç insan neyine girtin yani xebatê me rojnamegerî jî çavê wan de suç e ne Rıdvan yani çawa dibînî yani ev zexta li ser rojnamegeran hevalê we tên girtin niha mesela niha demek şu berê jî çend hevalê me rojnamevanî hatin girtin hinek jî wan hatin berdan yani ji bin cav hatin berdan hinek jî bin hepsî yani niha jî hin bi ez karî bibêjim bi seda hin rojnamevan digirtîgehê de ama dibe demek ku şifa samimiyeta wan evet ez bawer nakim lê dibe wexta tu tevî pêvajoyê dest pêkir dibe tu hinek tiş rê bide bay tu ber bi başiyê derek rê bide ama vêya tune ye her ki derin har dibin her ki derin tuştî dibin û pêvajoya em bêjin hevdîtinê dest pêkirine ev jî tiştekî ecêb bi rastî rast e Rıdvan dewleta Tirkiye heta ji kirinê xwe poşman nebe lêborî nexwaze çawa me rû dikare jî bawer bike ku dikare pêşa rojê de baş be
نابجه من خرابی کردی از لبورین دخوازم آنجا هوی دمید کار خب باور کردن چه بیجی؟ یعنی دولت ترک نه دولت وک اروپای یانجی ولاتی کدنه دولت ترک مخابن لسر هیمی خو سر کمکوژیان قرکرنه هاتی آوا کردن جبوناویجی یعنی لسر خطن رزگرتنا دموکراسی رزگرتنا مافیم روان نایه دولت ترک چواتره و برخدان تره yani îro hevdîtinên ku îro têkirin jî bi berxwedana gelê Kurd hatiye vî astê 5 salane bêhempa berxwedanek tê meşandin û bi vê berxwedanê hatiye vê encamê îro li Başûrê Kurdistanê statûyekî 3 salan heye îro li Rojavayê ihtimal muhtemelek statûya Rojavayê Kurdistanê wê çêbe ev jî bi berxwedanê pêk tê yani dewleta Tirk heqê me nabêje yani werin Kurd heqê we henin em heqê we bidin nabêjin zimanê we ye em zimanê we biparêzin ji bo nabêjî divê em bi xwe bawer bin divê em bi xwedî li mafê xwe derkevin xwedî li hêza xwe derkevin dewleta Tirkiye çawa safî dibe yani divê hêzê ji Bakurê Kurdistanê berdaye êrişa Rojava jî dike bi xwedkirina bi vê hêzê dikare bête ser rê yani îro dewleta Tirk sedema dewleta Tirk sedema hevdîtinan nejber mafdayîna gelê Kurd e sedema berxwedana gelê Kurd e sedema konjektûra li herêmê ye îro Kurd li herêmê li rojhilata navîn xwedî rolin xwedî sekinin û xwedî hêzin ji bo navêjî dewleta Tirk yekê dibîne têkiliyên Kurdan yên hêzên cîhanî re hêzên herêmî re dewletên herêmî re dibîne û dixwaze vê yekê pêşiya vê bigire armanca dewleta Tirk îro ev e çi bi hevdîtinan çi bi şer çi bi êrîşan dixwaze vê yekê bike yani di vî warî da Kurd divê vê yekê bibînin erê rast e erê ama çima nagware dewleta Tirkiye çima nagware çima sal biye 2025 rıdvan yani de encama 5 salên têkoşîna me de mesela li Rojava li Başûr hatta li Îranê li cem dünya alemê em xwedî îtîbarin weke milletê Kurd em lehengin qehremanin keçê me xortê li cem her kesî em başin dewleta Tirkiye nagware îro li Bakurê Kurdistanê goristanekî me tune ye em nikarin miriyekî xwe bikin çal yani şehîdê me çêdman rojnameger em nikarin cenazê wan derbasî welatê xwe bikin em Kurderê kilîkekî datînin bombe dikin hildiweşînin navê xirab li ser dinivîsînin gotinê netewperestî lêbar dikin ne tenê dewlet wezîfedarên dewletê polîs asker êl wê derê jî diçin heqaret li gorê me dikin mesela ez pirêşiyam ya bifikirin ew mamoste Bozan ji bo te jî dibêjim hevala Fatma mesela ew di seyareyan de tiştekî heye ji bo bînê dixene ve erebê bifikirin rayedarên dewleta Tirkiye yan jî fiq nake gencê wan çûne ew pemboya ku jê bînê çêdikin şiklê Şêx Saîd çêkirine şiklê Şêx Saîd ê ku di sêdarê da stû wî şikênandine û di benda dar vekirine ew xistine weke şekil û di ereba xwe de dar vedikin yani her ku ereba xwe da jon ew Şêx Saîd di sêdarê de li ba dibe ev têr nake îja dibin di şaredariyê xwe de dar da dikin kîn û nefretekî ew qasa mezin mi di dunyayê de nedîtiye piştî têkoşînekê ew qasa mezin edî li rûmeta mirovan dikeve li onûra merava dikeve yani edî dixwazin em bibehecin edî dixwazin em xwe biteqînin heqeten merû maf dibe hem heqaret li rûspiyê dike rûspiyê dike çünkü zane ji bo te bi qîmet e zane aliyê maneviyê Şêx Saîd heye zane bi zanebûn dike û di ser de jî daw doz heye tu bikevî vê rê ez ê te wisa bikim ez nizanim ez mane nadim ê Rıdvan yani niha wekî destpêk ji gotî dewleta Tirk avabûna dewleta Tirk li ser hîmên qirkirina komkujiyan pêk hatike li ser înkarê xwe dabîn dike dewam dike iktidar di vî warî da tê dewam kirin niha daliyê sosyolojîk da jî em karin vê yekê bibêjin yani netewa bindest û netewa serdest dewleta Tirk netewa serdestin û Kurd bindestin divê her tim bên bindestkirin zext li ser wan hebe da ku înkara wan ser hebe da ku netewa serdest dabîniya xwe berdewamiya xwe bidomîne li ser vê hêmê hatiye ava kirin işte
ایرو ربراپو به تجربه خوایا 5 سالان دخوازه وی نتوبونه وی سردست و بوبندست بونه بگوهرینه و لسر خطکی لسر دنگه کی بدرونشتاندن آرمانج اوه کرد نخوازن سردست بن کرد دخوازن وک هف بن دوی واری دا بر خدا نخواد مشینن تکوشی نخواد مشینن دوی واری دا جی ایرو روژاوای کردستانی گرینگه نه از شتک بیجم دوی واری دا هفدیتن برابر پورا صدام دست بکرن هفدیتن برابر پورا پیواژویا کنجکتورا روژاوای کردستانی یا سوریه یعنی به دینامیک این نافخوایی کردستان و ترکیه شرا کو اف 10 سال تم شاندن دولت تکنهات لیمرالیه دریه ایمرالی نخست کنجکتورا سوریه و روژاوای کردستان بو صدام کو دولت بچه برابر پورا هفدیتران بکه دوی واریدا نه شر دولت ترکیه چه هیوید دولت چه هیوید که دخوازه دربه شر به هفدیتران را ریبرا پو تاویز یعنی جی به آلی سیاسی دیالوگ جی کردان تاویزان بگیره هیزا کردان چقاس بوچوک بکه کاراویه وصاد بینه چقاس دسته وحات ته بوچوک بکه میناک پشتی کشار سوریه دست بکر حتی شرکت شامه چو شامه بر خدا حلب و بر شامه و چو هزین چتین دولت ترک بر خدا کوبانی لی کوبانی هزین هرمی و جهانی دستور ندان ایریشی کوبانی چون کوبانی سمبوله که پیش را چه بو قرق وزاق تر با پیری خواه کرن هنجت لور خواستن بکوین ایرو بنداوا تشتینه دخوازن دست بخن بنداوا تشتینه نتشتکی جودایه نتشتکی وصا جریزه سوریه بنداوا تشتینه آو لسوریه پرگرینگه چاندنیا همو سوریه لکردستان لسر آخر روژاوای کردستان پیکته گنمه لور دانو نوکل لور همو لشیه شامه روژاوای کردستان دیچه جبوناوی جی آف گرینگه اگر کو آف دست دولت ها تکتاب سوریا نودا و کوز لهمبری کردان بکار بینه او یک جی هیا لالیه که اینکار هیا راسته لالیه که دنجه او هیا دخوازه بندابه بدست بخه کردان به آف بهیله هر روز ایریش بنسازیا روژاوای کردستان دید که ستاسیون الکتریکی دخه هر روز فابریکای روژاوای کردستان دید که او نه گریدای پکه نه او نه گریدای هزکی دنه او گریدای جواکی نه دخوازه وی جواکی لهمبری هزال ور رببری خواسرس سری هلده دخوازه نرازی بونان درخینه آلوزیان درخینه یعنی دوی کرد وی که ببینن و جبونا وی گفت نه دولت ترک آلیه که شردی که لالیه که دنجی دخوازه به دیالوگ ریا دیالوگی جی وکری به رجبه و هزین سردستین دخوازن سوریه و هرم روجلات ناوین دیزاین بکن دخوازن ترکیه با آلیه شربر راوستینه و دیالوگ اساس بکره جبونا بیجی دریه دیالوگی جی ودکن لی دوی ام دست ریبرا پو خورد بکن ببر خدا نخواه بتیکوشی نخواه لکوبن دوی ام دست ریبرا پو لیمرالی خورد بکن دا کو دولت ها ترک تاویزان زیده تر لسر وکهوی و یک رزگرتنه رزی کردان ببین کم فکرین بوزان خلین بپرسما مثلا چی کت سری تجبر و پیواجوال باکوری کردستانه هیوین دولت ترکیه چنه هیوین کردان چنه جوه پیواجوی یعنی براستی واله بدران پرسکریکه که آلوزیا بنگهین یعنی بیجن کشته به آستا کانسله سرطانه دبا برنگه کی تکتیکی معالجه بکی اصلا باشه وزا واره بازا بانا تدکه کو بیکتیه یعنی برزگره که کرد برزگره که دموکرات کرنا دولت ترک و آزادی کردان ترکی وانه نقاش کرن بذیر رنگی تکتیکی اما وانی سر ایناس پرسکه پرسن چینیه که حتانی هم بیجن حکومت AKP و MHP و مسئله نقاش گوته کرنه و چرا سر کرنه پرزگره که کردیم چینیه یعنی ذات 5 ساله برخوادانا تبگر آزادی بردوامه دوردا سال بشکه یعنی شهر هم بیجن بردوامه چینیه که حتانی هم بیجن با دریا تفکرن بلیه
روجلات نافين وكو أفولا واني زمان ديزاين كرنا خطري لسر تركاي ريبر آبو ريبر إيجالي كورد ريبر مرافعي دخوازه وير وشه بنرخيني وزالت ديد چاره سريال كيش واپس گره که ام بيجن استراتيجيك ما بين كرد وتركا دا ورا چيك كرن يعني وايا يعني مثلا والا وشبه منطقه مرمى تعلقات فرادار انتر فاشيستي وان برنگه کی تكتيكي سر على اساس انه خباندنا شبكه و بانتات كده بنكت افيفه وجواني زمان اگر داشته غازي في شريره وستي زندانه اول من زندان دا کسی آنها آزادی خواست حسن نیه عرب برد بيجي يعني نياتا خواني اشكره بكدر خوانها جل زندانه و ام بيجن والله مفاوضات دست بيبو شانسه کی دیروکی هات اره بكيلكوه بعد دولتا وقاباله واني زمان ام دو مثال كتير او بريزيدنت تجاوي كردو تك تويسن پشت وان بعد ازلقي قد سرينن ورا پسیکولوژیا او بیش سوسیولوژیا گله و کسی فوسیت درکات چیه؟ هبونا وان سرت نبونا گله کردن بگره سم تثبیت بکنه یعنی کرد آزاد به او که بنکه اب ناکوکیا گره سر رند ام شوکه بدن سر و نقاش بکن یعنی باقی چاوا معالجه به چاوا شب رو که در نابه اوانو شب رو که در نابه ادني بيركم كوجيتي كيتا تنشنو مناواني وانا خوني وان كرت وانا كابوسن اخر كابوسن يعني قبي وكرت وان برزغريكا هبونا وان كيت هديدي قاد طيبه كرد آزاد نعم بكنا كردستان آزاد ولا شيء ولا مش دبن وجه بكحرن بعد دولتان رنگي قاضي آباكرن مدام بريجي فيروز انا نجات پرستی وهول پرستی اوانا حرد الشغل الدولة تركان ولا غبيدة ولا كي AKP ولا كي MHP AKP تكسيجية وإسلام هنا داعشي بشكل كي وين مودرن ووي تجي أمبيجن يعني بيخون تاريخ الجيام دورة في زيني بشبرو كده بقولها إيكو أسفين نعم درشنا كان تكتيكي نزك دبنا و ريباز ديوان للدابي اوان منه جبار شرا رجلات نامي تبعي تيغران دنا و موديلا تم يدنا بردوام بكي بريارات استاندنا كل اقاي مجيه يعني ممكن تبينا اطام حزيج حطاني داوي يبي خراب باب عراقي ريبو بشار اسد دين بيرشو و دعوه دا بدو مستوري ريبو وناك يعني او جواني نفس السنه مثلا داري وخل مجي وهو بدي نفتح وكرن كاسي آزاد شفاك آزاد كربارا مريد بيجن إذا بناسازي جنم دخل إرشا نادك إرشا فيدك هوالي بوزان وصفنا بيبا ونمونا إذا نما شان سوالا تنكو بردام گورمن ورين دابه وان هاتيه عرب جامس فيها قلت لك وانا هي ازمه شديده قالوا زيد بكل ببعد وانا اشتوي اصلي شاش مانا با تكنيكات دسوانته با چند تهري وانا انا با كارتينه او بيفيا خوناده كونو ببینه اسمالیا نیوکه کجاره بیستی کو دروک و پاشتا بکشینه ولا اسباب کنو اسمالیا نیوکن بحث کدیش بهشم دوی که اكثر بك بحث الناس القنصلين والقراقوزيخ اصلا اساسي جدا يعني قول لي كلنا مجرى راه زول كذا ريب جرازي فتسي شو راه شكلك جينا تشكرن على اساس صابونه والبطه وانا ما حرمتنا مج لابد قال لي ما يترك راي اشخاص را كاثر ذهني بيجمع درج ما ديش السر دروا خواباتك اوبن ودابيا وجه نزكه قول تخمينه من فنهي فينا باز باورم وداوی آوان قوانی بمش داوی آوان حواله بوزان یعنی تشتی کوهاتیا سری سوریه تلبندی وره سری ترکیجی یعنی اوه چا ببه؟ از بیشم اوله بدرم نا مثلا نه ترک نه سوری نه عراق تشبندیا که انطرد بین دولت نتو شركات فابريقات
مزن مدرسة قابطاليزم أو بيش مدرسة قابطاليزم يعني قابطاليزم إننا بريار هاتي صندنا لما و يزلوا دستوري بعد دولة واني بمن المنطقة والتبعي تنين المنطقة وقيادي كراسة منيش تيواتي كيوا أناليز بكي بكراني وريكي صدام حسين دا داس بكران تحضر السيسيان والتونس داس بيبو والليبيا والمصر واليمن حالا بكتب هذا سوري تشكي برخوض لأنه أو هما والديزاينر وجلات النافين جبال تبعي دنيا برداتي بيجن شرع خد بردا دومينه أو جداوي كما أنا الهرمينا ونمورانا دبني الرجيم إيرانية وأنا بيجن بنافي أول برستي بالديني استغلال كان جلاد كانن جبكو أرماجنا خسياسي بيك بنا وفاي ماي جوني ماي نايكو عمنا بحث أويت كان يعني أوجي ترك ونظام شاب وقوني أنا كونه برست أو حد من المنطقة لهم فأوجي زمانك بيجرجع شوازي به وبريارا أتيستان دنا يعني شخصا وكوخنا جوري كوربر أبو شانس كدانية بأمرالي دا كليت داس ربنا جل كرده جبوكو براتيا دروكي تفاير وجلات دارا برو طيبة جل كردو جل تر قدر وان مسيري وان وقت ما نمونا واني ماگو تيجاوي كوبش ديوان بعرض وسري وان دتنا عملي جرجة عملاق ديمقراطيك به شوازه برادي به تمام هما نفس وی عقلی نفس وی هشمندی آبرا صدام برا گوتی اونه باله خواه برا بشار اسد اونه باله خواه و نفانا تره تبایی دیکتاتوری که عالم ریبا برر لی همه آشتیانی بارکسیه وقت تا بانان نمان زمان و مکان که با کسی وانی ویشی وازی منطقه ریبا برر بریار آتیستان دنه و شرط و مرجی الله تیکو اینا بطلا خواره از ببینم وقت شخص با هویتی وان زیده دلیل افلاس وان وقتی که گله تبیل هدف دیگه و خارنو و خارنه وان هدف دیگه و نه میراتیه و جومردیه و بخلیکیه و کام بیشیم ضرورت انسان هانا جبان و سوکای و جویج نایرش خودمونه و شانس راه جتابایی نا وقتی که هم برم آلازی در باز برند کاوسی در باز برند هر تجدی محتمل احتمال برکبتن جه گله سدی نو ده احتمال آشتی چه به هه یعنی فرسان سرو کابو جرا گله منطقه تبایی را بنا گوتی پیشکش کریه گرس هم دی شانسی بکن لیاما بخوابن رکی تکتیکی سراسر نزدیک دبه باجی و ما يعني وأود وكورتي كبير كورتي كل مرة حاضر دكيه وأود وكورتي باشه ام تشتاد بيجن ام تشتاد بيسن ل يك عالی مسألة هفسروكي كيجي كي جميل بايك دوت بيجي تشتكي بجمراناتيه باوي كي فرمي برين فرمي تو نه داخواز هي نه پیام هي نه چوين هاتن هي يعني ام جمينا دنيا عالمي سراغانه تشتاد بيسن اما تشتكيش مراناتيه ام تنه تشتكي دزانن شار و پفشونه کی پر مزن هيا ايرشن مزن هيا سرما و حواله مال سرقسنا ما سويقاستنه و ام جي parasına fatkin ام جي شريخه مزن دكن تنه ام وياد زانن وكيدن تشتكيش مرانه ام جواب خبخه بكبنا وهن هلوستان يعني جميل بايق گوتنويه و چیه او هفت خالی کوربرا پو پیش نیاز کریه دبی دولت ترک جی لسر نقاش بکه دولت ترک جی پیش نیازی خواه ببیجه چاره سریه خواه پیش نیاز بکه که هم بزانه بین چیه چاره سریه آن تنید تشته که دزانن تسیم بین ها تسیم بین تسیم نبین امی قرار بینن تنی وان تشتنه دزانن وانا گوتین جمیل بایی کن دبیجه عالیه مسئله نه حوالا فاطمه ادی وقت هاتیه تو انا از التقو دايتكم تو شيروفي خوي سياسي بيجا درباري بيواجوي ده بيكو خب خيزوري باش يجي ام بكيف خاشيد خوازن هلبس يكي تقو داربكم بلي ما مستنها وغو دولتا ترك چمان در بنابه هوالي ما يديجي قوت دولتا ترك ديروكا ويج خل سر خويني هاتي آباكر امنها بنرن لديروكا عثمانية ام بنرن
ku naxwazin mesela bi destê hinekî div tiştekî berdin em dîroka Osmaniya binerin ku heft biravana şeş birayê xwe dikuştin yek dima wî dewlet bi rêve dibir hevparî tune il gel Tirka ji Osmaniya û Heytanê roja îro hevparî tune naxwazin tiştekî par ve bikin bi gelekî derê ya jî bi yani de welatê Tirkî de tenê Kurd tunene tenê Kurd û Türk tunene zaza hene Çerkez hene Abaza hene û bi daha millet hene lê hew dibêjin ya yek al û yek ziman û yek welat ev jî yani dide xuya kirin ku dewleta Türk zû bi zû em bêjin bi destê Kurda ve wek di temsiya zêrîn de nabe naxe destê Tirka dibêj ya mav tê sendin mav nayê da lej alî Tirka ve qet nayê da divê ku yani ji bo her du êla jî divê ku ji bo aloziya xwe mezin çê nebe ku Tirkiye nekeve rewşa Sûrî divê ku li hev bikin li ser masê bê li hev kirin û mafê her kes mafê xwe karî bikin gelek spas dikim nûçeyên deqeya dawî hene ez ê ji wara pêşkeş bikim ez bawer dikim derhênera min Serpîl vê sibê maftar derket min beyan kir min got agirbesta navbera artêşa İsraîl û Hamasê de ketiye meriyetê Serpîl di goyê min de got na hê neketiye meriyetê êka maftar derket çima artêşa İsraîlê dibêje Hamas hîna jî bendên agirbestê bicih neanîne lewma jî em êrişê xwe bidomînin berdevkê artêşa İsraîlê Daniel Hegarî di civînekê çapemeniyê de ragihand heta ku Hamas bendên agirbestê bi temamî pêk neyne li gorî şertan tev negere artêşa İsraîlê wê êrişê xwe bidomîne rewşekî wisa heyfe însan perîşan bûn wan deran yani di vî warê de ji em karin rewşa me jî bibînin yani îro êrişên İsraîlê bi ateşkesek yani agirbestek pêk hatiye her du alî li hev hatine lê Netanyahu çi got heta ku navên esîrên ku wê bên berdan rehîneyên ku destê Hamasê de neyên de berdestê me ez ateşkesê yani agirbestê qebûl nakim yani agirbestek pêk hatiye alî li hev hat خوی لهمبری ته بردوام که جبو نویجی ام وی مجاری جی کارن شخورا میناک بگیرن و درس جه بگیرن خودی برخودانا تیشرینی قره خوزا قیدر کرد. Tamam. Ez ji hevala Fatma rica dikim da helbesta xwe amade bike ez nûçeyekî dijî bixwînim ez vê piştî vê nûçê jî ji hevalê bozan şîroveyekî dixwazim dosyayên sûçên dewleta Tirk pêşkêşî saziyên navnetewî hatin kirin